Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Napalabas at nabalag ka ni Astor nga isardeng nan ti kinadakes na ngem nagtuloy lata ti pagkwartaan na in-deliver da dinggas ti mula na nga awagan na iti mula a kwarta wenno marihuana iti sabali a bangir si marungkar ni Tata Amancio iti farmhouse ni Francis apag isumanen anasalaw na ni Banay naglalangan da anaragsak ket iti panagawid ti ubing nagpaitulod ka ni Tata Amancio iti dalanda at dalalaki ngagpukpukaw nga iti ipagarup to'y lakay ket napartek itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan Katukad ti basol. Ay sos, napartek samit na iya alalaki. Ay, umaikan panay, agsublitan. Intan, tumaraitan. Di ka aksangit, darasam dito tumaray. Dito titurungan ta, surutin na, panay. Dito, aglemang ta. Sumarting ka nga aksangit. Undan. Tayo udan. Umatayaw. Ay, naimbagta saan kayo anan-ano? Di maray kami adagos Sino nga tatay Jay? Apong insyong. Ay, jak amaw, apo. Naskan ama-amuan dayto ni Francis. Tamangan kat dimot na may sa nga adik. Ay, un nga raw. Ay nakabut-butang matan. Ay, sapay ko matasaan ang makadaanon dito'y farmhouse. Saan mo't siguro? Nga maing, imadayon. Kat idinadlaw ko ang nakaadayon. Di maray kami kaniban ay ang nagsublay dito'y farmhouse. Sino nga'y dayjay alalaki? Urayan tayo ni Francis. Taipakaamu tayo kan kuana. Wan ligaya. Banay, dito'y kapailaang farmhouse, apo. Saan kapailaang nga agawid, wan? Narikatan. Wen apong. Mabutangak ijay lalaki nga agpukpukaw. Itulod na kanto ni Uncle mo a Francis iti panagawid mo. Wen, antiligaya. Inrakad da Nicolas Barok. Saanin ang makapagdangran? Nasaya, Tata Julio. Kunada nga agar-aramat ka no iti may parit nga agas. Wen, nakadkadlaw-law na eh. Pinanawan dan iti nakairakadan na. Rukatan dan tulangan ninton mamunawan na iti bartek na. Talagang mapaspasamak dagitoy dito'y farm. Huwen nga rod Barok. Nakasursuron dagiti dadumang agbartek. Kanadapay dagiti agrikreklamo nga asawa.
Tanong nagsweldo, dagiti asawa da dito'y farm. Ilayon dan ti sweldo da iti balay liw-liway jay sentro. Anya? Wen baro, Asino da kita trabahador? ni itong ti maysa. Ni bakit na ti kanayon iti balay. Ket yibkas na ti sakit tinakam na kinilakay na. Kanayon kano iti club. Nang runa taad da babae ijaya nakamaskara. Ket iso kano ti kay kayat da abuy buyain. Anya? Binaga ako ni itong ngam baribar tin sungbat na kanya. Awan kano bibiyang ko. Tasaan mo't asyak ti mangpakpakan iti pamilya na. Sige. Kasaritak to ni itong. Hawain baraw. Tabarang si katidenggan na. Kuyugan naktata. Mapantay tinangiraketan da ki Nicolas. Wen baraw. Sir Francis, kita am tinairakad. Oh, Nakatugaw iti punday ta akayo. Ket indumog Nakaturog ga po iti bartek na. hanggang inrakad dan atag kabil. Ada kinugtaran na itay, Sir Francis. Anyan taramid da ito a tao. Dikat ko magtrabaho ana sayad para iti pagbiag na. Saan mo't akas ta idi day ta tao baraw? Day talaeng ta idi kanayon amapan iti sentraw. Nakasursuro nga agbartek. Ken agdrug-drugan sa kano. Sige. Bayan nyo pa ilang anakarakad dita. Kasaritak inton makariin. Binagbagak Nicolas. Barang denggan na ti pamagbagak. Kat, nakadroga ka no? Inaklon na nagaramat idi. Hangam saan ka no itan? Ang mga nukon ko na nalaang. Ngam kinapudno na kat agar-aramat aging gaita. Binalaga kon. Nga iti kanito ang maduktalak nga agar-aramat. Siyak a mismo ti pangipatiliwkan ko na kadag iti pulis. Akas iti inaramit ko iti may sa trabador. Sapay ko ma, tadanggan na ti pamagbagam kan kwa na. Padakan ko na dayta, ligaya. No di nadanggan tinasayat a pamagbagak. Awan mapalin ko. Wan gayam, Francis. Ni Banay, nakaturugan. Sika ko mati mangitulod kan kwa na ijabalayda. Tangay nakaturugan ako nam. Nagsapalangan ti panagawid na. Ang mapanak iti balay da ita. Tay pakaamok tinapasamak kadakwada ka ni Tatang Amancio. Saan ka kadipay asumrag kabsat Amancio? Rabiin, saan ka kadi amalamin dito'y paraangan? Saan? Nagmayat to pa'y ti angin dito'y paraangan. Ken urayag ni Frances. Tanapan iji balay da Banay. Sige, kadwaan ka nga ron dito'y paraangan. Agsarsari itatapay laang. Wen taagawid akon inton bigat. Agawid ka adagos. Wen kabsat pipay. Ta si kasuwag dagiti mulak anateng ijay likod ti balay may. Kang runaan na. Adda dua abakak nga ipaspastor ko. Ala, nasaya at mata umay kalat ta sumarungkar dito'y farmhouse. Wen takailiw kayo may. Nang runa ti apo. Uray kasjay aputot ti sa iraw. Shhh! Di ka agsao iti kasta. Di mo ibagbaga aputot ti sa iro kabsat Amancio. Ha? Kwa. Nailawan laeng nga impalikas ko. Saan mo nga ulitin abalik ti kasjay, ha? Uy, kabsat. Talaga sa anay. Anak da Francis ken ligaya ti apom. Nalawag ka day, ha? Well, Numangag ni ligaya timbalikas mo. Amangan numasaktan. naimbag tasaan na anangag. Una, masaktan lakit di. Iso alaglag ipem kapsat. Saan mo nga ulitin tinaibalikas mo? Tamadi. Saan ang nasaya at adenggeng? Talagang awan ni Yellow Butterfly, amo.
Awan mo't makita ka nakamaskara iti aglaw-law. Ang mga ano at danto ito madamdama. Ngamin, ititeng at rabi ka no ti panagsala na. Alas 11 pa ilang. Amo, anya nga tano paayabak. Takasalita mon, sakbay ti panagsalan. Bayamon. Ngamin, kaya't ko ang makita ti panagsala na. Amo, sigurado ka kadi nga isuti kayat mo nga asawaan. Wen, diyan ka mo payakas to'y itatirin. Interesado akin ko na. Hindi nakita ti panagsala na. Diyak ninamnama nga isugayam ni Margarita. Ti balasa nga nasabat tayo idi iti farm ti gayam mo. Amo, napintas na ijay. Wen, napintas. Nagdumada iti kinapintas kanili. Malagip mo pa'y lagayam ni Ligaya, amo. Sinabudno na. Saan ko ang malipatan ni Ligaya? Ngamin, kursunada ka talaga dinggas. Nga uray pa'y asawa ni Francis. Ang bay aman langin, taddan to gundaway ngagtinagmutla kanya. Anya, kayat mo asawan na mo. Duwadan to itibiyag mo. Daligaya kan Margarita. Anya ko ma. Madi, amo. May salang. Saan amabalin? Agtinag to kanyak ni Ligaya. Nga uray addanton ni Margarita. Amo, Hindi pa ila kursunadak ni Ligaya. Ngayon saan ko may prioridad. Bisyak ngamin iti trabaho kas mayor. Kaya kastamatan nagitidad dumapay pagkorta. amo. Nakabakbak ng kan. At dapay rancho medyo bangir na bantay. Wen, ato ti sanikwag. Iso ang maaramid ko ti kayat ko. Amo, lumabalin. Isardang mo ti plantasyon mo. Kan ti pagkwartam kada Don Juan. Anya? Biga ko magumurgura, amo. Pampanunutag ngamin na may saka, mayor. Amangan ngamin no may sagmak ka, amo. Wano madadagal ka, gapo iti dayta. Kastaman ti kayat ko kan kaliggas. Gabutan mo mapanunutan ti pagsaya atak kas mayor. Ang hindi kagdanag. Gaputa siya ti turay dito'y ilit na yun. Awan ti asinuan ang makaabak kanya. Aramidag ti kayat ko. Kat awan ti makaipawil. Amo, Katagtalinad ka kanyak dinggas. Sikalat ta ti makanawan ko. Gapo ta sika ti maikari. Di kagdanag tanayunak ti sweldo. amo. Apay, di ka mamati ang nayunak ti sweldo? Kwa, amo. Nayunak to ti sweldo, dinggas. Ikarik day ta. Agyaman ak no kasta, amo. Pinayaban na kano, Apo Mayor. Wen, Madam Gorilla. Gaputa jak meten maure ni Margarita ruwa. Kwa, Apo Mayor. Sa dino ti ayan na. Tapay ajak maure ngagsala. Simurot ijay syudad, Apo Mayor. Anya? Ada namamun agayom na kano. Kat simurot ijay syudad. Tapno makaurnong itinawadwada kwarta. Anya? Parwaram ni Margarita. Ha? Apo Mayor. Talagang awan dito'y club ni Margarita. Talo na rabi iya sana nagsala dito'y club. Nagpakada kanya kamapan ni syudad. Anya? Agsasaw ka kadi itipod na. Wala po, Mayor. Sana kumakagura. Oh, Kaputa jak matan nalapdan ni Margarita. Ngam ko na nangagsublin tumatlaw. kaano ti panagsubli na? Di na imbagano kaano, Apo Mayor. Ngam ti ko na. No napintas ka no ti panggadan na iya syudad, mabayag ti panagsubli na. Kat di na kano mo. No kano ngagsubli. Anya?
Apay, tagipasitin na kaditi kinabaknang ko. Imbagakan ko na nga sawag, kat agbyag arena iti sidong ko. Imbagak dahi taken ko na, Apo Mayor. Ngam di matlata nagdagdagari. Pagamuan ta si Morot matan iti naamam mo na customer ko. Babae ka di wano lalaki. Ha? Babae, Apo Mayor. Sige. Urayag ti panagsubli na, Madam Cornelia. Amo, apay nga tapim manawlatan ni Margarita. Masurunak iti kasta babae. Jak kayat ti babae nga agkad-kad iti jayak. Anya ita ti aramidam, amo. Urayak lata ni Margarita. Amo, Saan na mabalin ti kastoy ngay naramid na. Siyak, kabak na nga tao. Amay sa amayor. Inindyan na. Kwa amo. Numaminsan, adda nga mintay ko nada nga ayat. No ay ayatan na ka ti babae, oray na kurapay kapay, saan na ka apanawan? Kayat mo asawan, awan panagayat ni Margarita kanya. Kat nagtairak na. Wana mo, talagaan na taer ka. Apay nga rod. Ni Margarita lang ti makasumbat iti dayta, amo. Ti puisit a babae. Di na pagan ano ti jayak kanuana. Ti agbyag abak naman. Kunamat nga urayam, amo. Iso nga urayam langan ti panagsublina, manipod syudad. Nadadaal ti rabi. Sige, partakam ti agmaneho. Ituloy ta ti aginon. Wan, amo. No kasta, napanaturugan ni Among. Wan. Agat araka, Dinggas. Wana, tajak mat mainjan ti awis ni amo. Dinggas, saan mo nga lablabsan ti arak Makadadaal data iti salon at mo, Italamanan da itoy. Ala nga Roden, yang kaijay pagturturugan niyo. Ta mapanakmatan iti pagturturugan mi kinina na agno. Dagimay. Sagbaya mapanak maturog. Mabalin ka ding. Agkan ka. Ay, is nga. Ay, apay nga, agkanak. Wala, tay ayatan ka nga ron. Tanda day ta, ti panagayat ko kan ka. Ish, anya ka matan nga. Anan may salaan nga agak. Sige nga Rod, ngam. Ish, may salaang Wan? Wan, may salaan. Sige nga Rod. Dagimay. Dinggas, apay nga. Iti, bibig ka matinag kam. Ala! Wala. Ay ayatan ka namin. Ish, ay na. Sige, inakon maturog. Naimbagarabiim, dagimay. Sige, good night. Ay, ish, anya mata ni Dinggas. Kanak pa lang ngamin. Kaslakit din karo nga, main-in labakon. Ay, angam. Ay, kas ano nga yung tatibiyag mi ka ni Dinggas. No kas bilang ta ag-asawa kami nga duwa. Inagkanakon. Agkatuluyan kami nga ta. Ay, makaturturugak pa lang. Saan ka kadian nakaturog iti rabi Ay, saan nga Rod, na naagno.
Pampanunutak ngamin nga no, anya nga tati pagbanagan may kinidinggas. Anya? Wan na naagno. Nang runakat adda kami dito'y ayan ni amo. Ay, basta timakunak. Saan ka nga agdardarasudos, maipapan iti ayan-ayat yo, dagimay. Tanang ti kasapulan. Nang runa pa'y nga rod, tasaan nyo ako kwa ti orasyo dito ay. Tanulabsan ti agsaukat. Awan panawon nyo iti agbalin a pamilyayo. Nana Agno. Awan makunak ka ni Dinggas. Tamakita, tinagbaliwan na. Sipod na gayan ayat kayo. Gamkastay na kunakon. Saan nyo ako kwa ti orasyo? Malaksid, no umadayo kayo ditoy. Uwan, Nana Agno. Maawat ak matkid diti kayat mo nga sa uwan. Alang nga rodot, aglututan. Siya kung taagisaang, taagluto ka iti kapikan siya. Uwan, Nana Agno. Oh, adto ti sidaan, amo. Agsida kayo iti adon niya. Itala nga agsango kayo kanidinggas nga mangan, among. Sige, dagimay. Isaganaam ni amo iti tsa. Uwan, dinggas. Dinggas, kaya't ko amapanta ita ija syudad. Ha? Apay, amo? Kaya't ko asapulan ni Margarita. Anya? Ibagam lang mo di mo kayat. Tani ang kwanti surot ko. Sana mo. Apay ko mga kadkadak ngay. Mas daawak lang amin. Tako na masapulan ta ni Margarita kat naglawa mat ti syudad. Agpatulong ta ka ni Don Juan. Sige, amo. No day tati ko nam. Agpasyudad ta nga ron dita. Masapulan nga ta da astor ken dinggas ni Margarita. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad, Ibasol! Abyaman kami, itin kay Panang Tarabay.